بسم الله الرحمن الرحيم قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. May palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mula-mulanen sanglit dug pudji tartantu si iya dug pagsarang syukur si Allah subhanahu wa ta'ala tiyak kita bi pinagkale-kale wekne si sangeman ininen dug tiyak kita bi pinagtipon-tipon wekne bisan sa hatinen kapag tipon-tipunten bi simek kaen-enan buat malaingkan in pagtipon-tipon tabiinin si kahalan hatinen pagpaisip si agamane. Mapong tinay si agama Allah subhanahu wa ta'ala asal hunit nehep binunglewan yene kabtangan guru tabi kalasahan yene kwe Ustad Muhammad Indalal asal makanem mun bahibu tanda nen paggain kitab itu sumu-sumudda molek kitab itu hadrat Allah subhanahu wa ta'ala nabu iya binisaranamiyaan pagga molek kitab sumu-sumudda inakahan kitab wekne bang ine hatinen kahalan manusia intek kasi allaw gana-gana niya manusia magsusun niya manusia hatinen pagkatahinang wekne in kahalan pangandakan si iyahin mola iya tudju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala duk hatinen pangatayan sanyang na in manusia i hatinen manusia magdapa-dapa iya i manusia mangga magsusunin amban bulak dunya labi bang si adlaw qiyamah. Menjari me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala iya hatinen maudu kun si sengaman ininen duk tapik kun si, atau akan tapik kun si sengaman ininen iya ne manusia si zaman tabi kwa itu paggeek kasamian umantag maabtabiya ni hadja sikam kemon bang dalilan mian maghinang panin duk maghinang hatinen iyene me buildingin me engineer papita mian asal gay ruhet iyo tahinang atawakan gay iyo ta orderin gay ta ebdoin yene maghinang panin ninakya sa mian maghinang plan hatinan yene building lay na in mawdukon si sangaman ininan ko ane tababalik ko yene hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna min husnil islamil mar'u tarkuhu ma la ya'nih inin amban Abi Hurairah kinaridaan iya wa Allah subhanahu wa ta'ala pagkaway may umat Islam
Si kuya itu, maaptabiya ni hadja, maaku kusikam kamaapan, dukmaku kita bikaampunan si Allah subhanahu wa ta'ala. Hekka me amban me manusia, bisan dugay katauhan ni asal iya iyo magtau-tau. Bisan dugana pangalab-ngalab ne, matuk iya misa. Bisan dugana panghati ne, pasambong iya si kahalan miyaan. Bupain gai niya alay panghati ne. Nausinesaan kita wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Payamanum bibe me umat Islam, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasupaya manusiain gay luas amban agama Islam, supaya manusiain hap in pagibadat nen, supaya manusiain kompleto in pag-iman nen, dinaak kiya wa Rasul sallallahu alaihi wasallam pahali-hali, banggay katauhan ne in kahalan iyan. Daiyan ni sa tebak sasab, banggay katauhan ne. Pinahadya kita, uruan teka magsampol, kwe hatinin may magtrabaho, may maghinang. Gay iyo te eddo, iyan na may karpenterlo, hatinin, iyo eddo te bihinang, dinaak magbunot lahing, bugay siya tao magbunot lahing. Damikyan may maghinang bangkain, eddo te bidinaak siya sa amin magbunot lahing. Gay banggay katawahan de, dinaaki inambanan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niya dem buha may umat Islam. Inin pagya magtau-tau iya bugay iya tao. Tapi kilwe ne mian maghinang bangka. Tinebang we ne kayo mahadjamian. Sampai binowe ne hapigad. Pagtek kale sigad hininang we ne bangka. Naiinehep andanen ngutang. Pinain pagya iru elakon maghinang bangka. Ngutang ne andanen pagyan elanen maghinang bangka. Taka-taka napas pinin ga manjari bangkain paggay iye tao maghinang bangka. We iye gay tao maghinang bangka, ga kapangadyan we na maghinang bangka miyan. Pag sakay ga manjari bangkain tepet yan isab tapikil nen song hinang busay. Pandak ten istorihin ngutang ni isa bandahin pagya pinain iru elakon maghinang busay pabelihan ni rui kabayran duwe kami utang kamihin. Naga na isab manjari iyene hatinen busay miyaan ina kamanjarihan nen me umat Islam tepet manjarihin tutpik. Tepet kamanjarihan iyene bangka iyene kayo mahadjesong hinang bangka miyaan kamanjarihan nen panilet-nilet. Waay may umat Islam, pagge magtao-tao iya bugay iya tao. Na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinasaan kita wa'ne, amban me hatinen, baka kompleto, yene pag-iman manusia, bang ambanan na yene kahalan manggay kinatauhan nen. Na kung ito si zaman tabi, kung ito may umat Islam, hekka manusia, takita we tabi yung magtao-tao. Bang pabisaranu kahalan nakura, pinain iya na nakurain. Bang pabisaranu kahalan agama, magpatawa bisan dugay magtawa. Bang pabisaranu kahalan maghinang luma, pinain iya na matumawain. Kemon ining katauhan ne, bupain ga niya pangadji ne. Ga tapangadji we na maghinang umain, ga tapangadji we na hati na maghinang bangkain, ga tapangadji we na maghinang buildingin. Ga niya tapangadji we sumegwa bang papino si bisahan asal taluwi duwe na umusin tahinang mamis we na hatinen tahikin hawahap bisahan nen sumegwa bisan pain hap bisan ai pen Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasaan kita biwa Allah subhanahu wa ta'ala niya me manusia hap pamisamisanin tao magkabtangan sumegwa gay pain dinagtinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'i gay dinagtinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala may umat Islam. Pain Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbih wa huwa aladul khisam. Payaman may umat Islam
in Allah subhanahu wa ta'ala supaya hapin pag-iman tenbi, supaya hapin pag-tauhid tenbi, supaya kita bigay lumuas ang agama Islam, dinaat kita biparentelo Allah subhanahu wa ta'ala. Dinaat kita bi hininang si kita hindi kinatauhan tenbi. Sinesaan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala. Da kita bi mayam wa manusia saukat ni hap tao misa wa iya na iyo inaddoten bi wa iya na iyo pinanganderanten bi pain Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya niya me amban manusia pain Allah subhanahu wa ta'ala yu'jibuka qawluhu ajaib kau sikap tangan de pegge makalandu inhap kab tangan den ajaib kau si pamisa-misara pagka makalandu in taure hatinen magkabtanganin. Tao siya magtarasul, tao siya sa amian misa-misa, tapag hatinan, tapag atap-atap wherein may kabtanganin may umat Islam. Sumegwa pen Allah subhanahu wa ta'ala, yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, wa yushhidu Allah ala ma fi qalbih. Ina kau hati ilay di alam pangaten manusia li sinaksian takite wa Allah subhanahu wa ta'ala di alam pangaten manusia munafik makalandu in hati ng panguntaran si agama Islamin inin subay kita bihalli me ummat Islam ambanante bi manggay kinatauhan tenbi gayhep iu mian bang ate gay sa sakatanin gay iu daap gay iu linganan ne iye hatinan maghinang lumain dinakuntol sa sakatan ne bakas kita bi makakite maghinang luma uwos ami ante gay sa sakatan ilinganan wen maghinang lumain pito gapain ne untulon sa sakatan kun ga kita bi bakas makakite may umat Islam iyeru ilingananin iyeru maguntol hatinan sa sakatanin damikian maghinang lumain, iya risat iilingananin pegya iya matauhin, iya matao maglansangin, iya matao magtoket ina-inahin si hatinan si lumain dali. Napegya ko ito maabtabiya may umat Islam bisan lugay katauhan tabi iyo inasekan tabi kemon. Pegya ina hadis paghadisin, pa Rasul sallallahu alaihi wasallam iya inin lo sinabut-sabutin pagya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau aya iya inin paghadis-hadisin pasampayon di ko pa inne hatin masampay ka mamban kabtangan ko bisan sa hatin ng daaya naburmen sai may umat Islam benna sai in kabtangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sumegwa payaman tabi si waktu dinaak wa Rasul sallallahu alaihi wasallam si Muad hapiyaman ina pa Rasul sallallahu alaihi wasallam si Muad bin Jabal okay pa inna Muad innaka ta'ti qauman ahla alkitab okay pa inna Muad benna pa inna ka'u hatinan katekkahan no Malaysia man lay hatinan me ahla alkitab na ina pa inna pangahukum ng bangke pa inna tinilew na pa si Muad nga hukum ko pa inne si kitab Allah subhanahu wa ta'ala si hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam nabangyan na pa inne kaswa mo okay Muad na pa inne ajtahid hatinan mag-ijtihad magtuyok si Muad bin Jabal pagya ko ito may ummat Islam gaya na kita masa hadith gaya na kita magbalik Quran inaddoten hadja pikiranten pinarahaluhin pikiranin duman pinarahaluhin bisara Allah subhanahu wa ta'ala duman pinarahaluhin hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam inaddoin amban utek-utek amban pikiran bang hadjah dembo amban me sahaba kurang parik santahin ang hati ng eddo amban pikiran tertante pain eddo tebin amban pikiran sumegwa gay pain hati ng agama Islamin eddo amban pikiran pegya ni kitab Allah subhanahu wa ta'ala ni hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam panhutan tebi inakahan kita bi Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kita bihalli may umat Islam dapat kewe manusiain magtao-tao ne bisan mismo manusiain hatinen nilaw kahalan bugay kinatauhan na inakahan na kita Quran luk hadith us nila pe manusiai
ilang du kita biwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mangmangga ta kita tan binamangga hatinen mi anta pamaga kawa Qur'anin duk hadithin dinaap na wa Allah subhanahu wa ta'ala inambanan. Ida pen Allah subhanahu wa ta'ala mi umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. O kaam mi amag parat saya mi abar iman. Sinasaanin mi umat Islam mi abar iman. Sinasaanin mi amag sambahayang, sinasaanin mi amag puasa, sinasaanin mi amag zakat, sinasaanin mi ahatinan maghaji. Kinuhut wa pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala hin. Why siya sinasaan Allah subhanahu wa ta'ala supaya siya gay lepas amban pag-agamarin. Supaya siya hatinan tumewa in pag-agamarin. Na ini panisa si kita hindi wa Allah subhanahu wa ta'ala la tas'alu an asya'a in tubdalakum. Dana bepen Allah subhanahu wa ta'ala kilaw biiyan na mangga ta pamagakasi ka amlo. Iya na yu tuhutun bepen Allah subhanahu wa ta'ala kemam ta pamagakasi ka amlo. Pegya iya yu makahapsi ka amin. Mangmangga hatinen ta pamagakasi kita hindi dinapnagay tinilaw wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagya wa may umat Islam mang pinatampal wa Allah subhanahu wa ta'ala makahatinan gay pihap si kitabi. Hangkan na tinapukan wa Allah subhanahu wa ta'ala dinaak na hatinan gay tinilaw si kitabi. Na itu panesa wa Rasul sallallahu alaihi wasallam si kita hindi. Ina panesa Rasul sallallahu alaihi wasallam si kita hindi supaya hapin pag-iman tanbi dinaak kita bihatinan gay magtaw-taw tarkuhu ma la ya'ni. Iambanan ni manggay kinatauhan nilay. Ambanan ni manggay kinatauhan nilay. Napin Allah subhanahu wa ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dakyo pen Allah subhanahu wa ta'ala magtao-tao buga niya panghatin o si kahalan iyan. Daha! Wa'ay may ummat Islam. Inna sam'a bennal in pakalahin. Wal basara in pamayamin. Wal fuada duk in pangatayanin. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamon iyan tinilaw Allah subhanahu wa ta'ala. Pagya wa'ay, ikaw magpatawa bugay kinatauhan wa'nu. Magdusain pamayamin may ummat Islam. Magdusain pakalahin may ummat Islam. Magdusain pangatayanin may ummat Islam. Bangin manusia iyo magtao-tao bugay kinatauhan wa'nu. Tampal buktarang manamal. Ayat Allah subhanahu wa ta'alahin. Dembuha inin amban me hatinen pitnaru isab pangurung hatinen. Bang inin tahinang manusia. Nabuko itu si zaman tabi ko ito may umat Islam. Pegwa na iniya ni kahalan inin. Na inakahan kita biwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ina pamagakasi kita biwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. فإن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة أنبا أبي هريرة كنا رضاعا إيه والله سبحانه وتعالى قال فإن رسول صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس Sumpah im Rasul sallallahu alaihi wasallam tekka si manusia zamanun hatinan yene tempo yene zaman sanawatun tigel pen Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mapatekkahin me umat Islam
Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam khadda'at. Ina may khadda'at na inakahan kita wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna yukadzabu fiha as-sadiq. Pinuting ni pain Rasul sallallahu alaihi wasallam yan na may ahatinin mabennalin. يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب. Duk binannal na pen Rasul sallallahu alaihi wasallam yan may aputinganin. Na kwe na ayat dehellulay. Kwe na ayat tasabut kun may umat Islam. Yan ayat Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nasi man yu'jibuka qawlu. Pinayamanin hadja bang inggahin mo tao mamisarahin. Gay na magtilaw si may kaulamaan. Gay na magtilaw hatinen si may tapang maka-iskulin. Gay na magtilaw hatinen si may iyan mataw may maghinang lumain. Inhadja iya matangga dirihanan ne. Way gaanan ga lumanen. Pagge gaya sa amian magtilaw si matauhin. Na way magkatin agama Islamin way hatinen. Si zaman tabi ko ito. Hinuhala in kahalanin. Pagyatek ka manusia in tek ka dambuak miyan magpatawa. Tek ka rambuak miyan nga kangaka. Bupain hatinen. Ien gai bisan hatin maaptebiya. Ga bisan hatinen. Lu sami an niya. Lu tapangadji niya. Ga tapang iskul. Ga bakas maka-iskul. Ga bakas maka-adji. Tek kahatinan silahat yun na sa amian iya magpatawa. Yun na mag-aka-aka. Yun na sa amian magkabtangan. Bennal may umat Islam ek kahapin kabtangan nun. Sumegwa din agpain pinayaman ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ina pa yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا ما ولاه الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال. Payaman ng umat Islam, pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, bennal pa inna in Allah subhanahu wa ta'ala niya pa inna kasaseban wa na si kaam telu parkala. Duk niya aruisab kinabunsihan ng Allah subhanahu wa ta'ala si kaam atas telu parkala. Dembuwa amman ma telu parkala iya kinabunsihan ng Allah subhanahu wa ta'ala si kita ng umat Islam. Yana qila wa qal. Yana hatinen pinain wa qal. Tapain duk pinain. O pinain wa si anu sainin paghinain. Pinain wa si anu sainin. Neisab hatinen pinasampay wa ne. Wag mong palakas. Kinabunsihan inin wa Allah subhanahu wa ta'ala may umat Islam. Kinatauhan wa tabi in agama Islamin niya padduman tabi. Kinatauhan wa tabi in agama Islamin niya sami annuan kitabi. Ina pangeddoan tanbi. Yan hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dukyan sa amian hatinen. Quran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ay pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum shay'ain. Ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati. Inambanan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam si kitabi atas dua perkara ini. Yan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Duk hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kita bigay lepas may umat Islam.
supaya kita bigay lepas may umat Islam. Urungan te kaam dembuak kisa dembuak elew niya magtay anak nuhot siya sa mian train. Sibihing magtay anak mian iyan lela magtay anak mian lela karuangan anak nen subul ne ubo si anak ne mian tabahan nen patontong-tontong amban tendewan train mian mayam-mayaman ke bang ina talabay trainin ubos sibihing de sibihing iyan magtay anak mian duangan magilanda nakahaba sa mian niya takite we nakanakin we subul mian me maka-adjayp niya takite we na maka-adjayp ilinganan we ni amma nen o kyo pa inne amma payamanong be pa inne o payamanong be pa inne amma hapnen payamanong be pa inne amma punuhin payamanong be pa inne amma kayuhin payamanong be pa inne amma buwa kayuhin ulali magillaan da miyaan bangway sa miyaan in kahalan yene nakanak miyaan yene subul miyaan ulali siya si kahalan na miyaan bupain subul ne dumen ne nakanak diki matep sa amin hatinen pinasagaran bang nakanak diki sumegwa pegge subul ne ulali iya magilla maganda miyaan bangway sa in kahalan nen nasampay magkemot magilla maganda miyaan bahasa songbore magbisa yene amma subul miyaan napen dendehin boon bepen ni magbisara amma na yan duk kita pen nagehidjul napen elanen dapen ni pasagarante ne nasangat miyaan siya hatinen data train besuang hepinin ulan may umat Islam pag sikay ulan inakanakin pinatontong we ne kok nen pinagwa amban tandewan training sarta pinasaut we ne tangan nenduk pag elang nen naga ne hep itu tasandal we magella magandahin pegge sa in kahalan subul mian bang we wasa ka subul nen magelangan bang makakite ulan magailangan pinagwa me kok nen amban hati nen tandewan train lay pegge bahasa ulan binowe re magbisa iye ne amma boy mian pende okyo pa inde bahi okyo pa inde apa way pa inde gay bo anu anak no iyan magdalem hospital pegge bahasa kakulang-kulangan in anak nen na ini sambung amma boy miyan amma iyan hati nen subul miyan o kaampen ni pong tinay ko kalasahan hangkan hepein ne sa iyan in kahalan anak ko iyan pegyain anak kun pa inne bahurup yan pa inne kami paluas amban hospital bahurup yan kami pa inne paluas amban hospital hatinen miyaan iyene anak ne miyaan baahuru iya makakite inakahan newe ne yene maganda miyaan anak ko iyan pa inne kumekariki bulag iyan pa inne alhamdulillah ko itu pa inne makakite na iye hangkan hepiu pa inne sa iyan in hatinen kakegnen tiggelan ne pa inne hatinen tiggelan ne pa inne ellum bahune pa inne makakite ulan bahune pa inne makakite hatinen puno bahune pa inne makakite kemon ne pegge ko itu inin ne pa inne iye hatinen tahala iye ne bulag nilay na iyen me umat Islam bang kitebi misa gay kinatauhan we tebi asal tampal in pamagaka si kitebi we Rasul sallallahu alaihi wasallam gay sampurna in pag-iman tenbi bang kitebi hatinen misa bugay katauhan tebi bang kitebi magpatawa bugay katauhan tebi pegge wey ni'me manusia maap tebiya ni hadja pegge iye ne takale-kalehin pinain sa inin gayne pinayaman bang ine sa babannen bang wey turun ayat mian gayne pinayaman bang ine sa babannen wey ayat mian turun
Gay na pinayaman bang ina sa baban bang ayat mian ke mansukh bang ina makanasih iyahin. Yu na hadja hatinan magmakna iye. Yu na hadja sa amin magtuy pangandalil wene. Ga ne katauhan wene bang mansukh ne ke atawa bang hatinan bang nasih ke. Gay kinatauhan wene bang si am ke atawa bang si khas ke. Inin subay kita maghalli me ummat Islam. Pagyawa ay sinasaan do isad kita biwa Allah subhanahu wa ta'ala. Banggay pen Allah subhanahu wa ta'ala katauhan bi, daka ang magtao-tao. Open Allah subhanahu wa ta'ala. Ina pa magakanin. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Tilawon bi pen Allah subhanahu wa ta'ala may amatauhin o iyo siye. Iyo siye pen Allah subhanahu wa ta'ala. Ina rin aktin law sisiyahin. In kuntum la ta'lamun, yana may pakaradjaan gay kinatauhan we tabi. May pakaradjaan ga niya pangalab-ngalab tabi. Pagya siya matauhin, dinaat kita binila wa Allah subhanahu wa ta'ala si may matauhin. Naiin may ummat Islam, hatinen supaya sampurna in pag-iman tenbi. Pagyabang in manusyain magkahagad, kinahagad na in Allah subhanahu wa ta'ala, kinahagad na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, kinahagad na in al-akhiratin, falyakul khayran aw liyasmud. Sa inga may upamahan nila may ummat Islam. Wa'ay kita dinaak wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyakul khayran aw liyasmud. Dinaak kita misaw wa Rasul sallallahu alaihi wasallam kahapan si kinatauhanten. Dinaat kita pahali-hali wa Rasul sallallahu alaihi wasallam si manggay kinatauhantin. Banggay ni katauhante, dinaat na kita wa Rasul sallallahu alaihi wasallam pahali-hali. Dembuail may ummat Islam. Niya lillah si zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam niya lillah hatinan wapat. Uus si may kawapatan miyaan, niya dembuwa lila makapagpain, siga pewapat yan lila miyan, pain ni abshir bil jannah. Inakahan we na iyan na hatinan amag sakaratal maut miyaan, pain ni abshir bil jannah. Magkeg-keg ni kayo pain ni pamulian nun pain ni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Magkeg-keg ni kayo pain ni pamulian nun surga Allah subhanahu wa ta'ala. Pag sa kayo wapat yan ni amiyaan, ubos, iyan na kabtangan miyan, iyan na bisa miyan, sumampay si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pinain niya alay, magsakaratal maut, ubos niya dembuwa alay hatinan inakahanwe ni magsakaratal maut miyan, dinak magkeg-keg na iya, pinain hatinan magkeg-keg na kayo pamulaan ng surga ni. Napin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pa inni awala tadri, أولا تدري فلعله تكلم فيما لا يعنيه أولا تدري فلعله تكلم فيما لا يعنيه. Payamanong may ummat Islam, dapat kayo ikaw na kakahinang manusia, dapat kayo sa amin ikaw na si hidjut kuhibal manusia, maghinang iya gay kinatauhan ne. Bisan mismo iya na kabtangan manusia, inakahan dua Rasul sallallahu alaihi wasallam amyaan, ina pa inne, wega ke pa inne katauhan no, yan lilla hatinan magsakaratal maut miyan, yan lilla pinainan hatinan surga ane pamulian nen, we kau pa inne makabisara pa inne siga gana panghati ne. Hatinan gayta siguraw may ummat Islam. Dembuwa hadja magkabtangan, makakabtangan hadja kita may ummat Islam. Sigay kinatauhan we'tawi tampal hadith Rasul sallallahu alaihi wasallamin. Tampal hadith Rasul sallallahu alaihi wasallamin. Amban sababan gay hatinan pinaasik wa Allah subhanahu wa ta'ala magdilam surga. Saing ganente bang inmanu siya in magpatawaga bidda. Saing ganente in manusia in magtao-tao bugay tao. Saing ganente bang in manusia in ngakon tao bugay iya tao.
Gana pangalab-ngalab na si me pakaradyan iyan besuang hiwahadya iya lesongan magaka pirain sa inin in kahalan iyan. Naway ay isab tasabot wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yan zaman hatinan sa nawatlay yan me tahun tigger manamal amban parsababan me ummat Islam pegya ineddo tenbi yan amang gay matauhin yukadzabu fiha sadiq yan binannal tenbi amang gay hatinan amang gay matuohin putinganin pinuting newe tewi ama bennalin pegya waay pinain pegya tao yu misa o bang pabisano pinain siya ne kemon ubus ine keuhati ilai makajari pangandelanin yan hatinan tege panghati si agama Islamin sumegwa ien pinutingin subhanallah na ine pepen Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yakhunu fiha al-amin gay ne pinangandelan iyan kapangandelanin bupain banis kapangandelan me ummat Islam sumegwa gay ne kita bingandel sine ne pangandelanten bi me ummat Islam iyan me ahatinen me agana panghati ni maptebiya me aga bisan bakas ngiskul pegya iya iyo mabahani maludi alam kauman iyan iya iyo ineddo tebihinang nakurain namurumen sa me ummat Islam dumen sa me ummat Islam inapen Allah subhanahu wa ta'ala subayru dinaak hatinan pangurung iyan me amanatin si me iyan hatinan me manusia hatinan kapag amanatan iya inin pamagaka si kitabi wa Allah subhanahu wa ta'alahin duk panesa si kitabi wa Rasul sallallahu alaihi wasallam duk ine pepen Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yantiqur ruwaybidah napain me sahabatin qila qalu wa ma ruwaybidatu ya Rasulullah ine pe inne ma'na ruwaybidahin pen me sahabatin pen Rasul sallallahu alaihi wasallam rajulut tafih yana agana panghatine yatakallamu fi amri al-amma misaiya pa inne si hatinen pakaradjaan ine nilai pakaradjaan wa in ngakun iya yu hatinen atao na iyan me ummat Islam mula-mulanen pinaeseban kun ginhawabaran kun latun na si kaam kemon magmaap sa kaam bang niya lay me tabisa ko hatinen pangka si pakalebi dukped di alem pangatayan bi dumen inin hatinen hinang mian kabtangan lay hinang ko sumegua ien panesa si kitabi wa Rasul sallallahu alaihi wasallamin pegyain agama Islam tume ummat Islam dumen itu agama hatinen ineddo hinang rai dumen itu ineddo amban pikil-pikilan bantuknen pegye bang ineddo amban pikilan na kita bi me Yahudi duk me Nasrani sumegwa agamaten bi agama tamananhap yu'lu sintuanten bi paddumanten bi Quran sintuanten bi Rasul sallallahu alaihi wasallam gay kita bi lepas bang hinang tabi paddumanin yan Quran hinang tabi sintuanin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang isab hinang ten bi yan paddumanin pangatinen pikiran ten bi pangeddoan tabi hatinen ye matumewain pikiran ten bi na eseb tabi me ummat Islam pikilanin hatinen mahina pain tanda nen in Allah subhanahu wa ta'ala bang iya ngurung hukuman kuene hatinen iya hukuman yene me apanangkew wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah bang in manusia in hatinen nangkew ubus hatinan ya manusia manangkew magtawad si Allah subhanahu wa ta'ala inakahan kita wene wa intung bas magtawad si kakahinang ne malaatin surga pamuliannen walaupun isab walaupun isab yan manusia ngurung hukuman ga kita bi bakas
hatinen makakale ngurung manusia ngurung hukuman we niya tungbas ni pangurung we manusia we sa ingge upamahanan me umat Islam bang kita bi ngite atawakan makakale nang keulu sila hatte biru si Pilipinas yu hadja sinig mag inisi dilem kabusu naga ne niya lai binisa pinain bang kew lumuas amban kabusu tahinang kew nakura pegge magtawat ni kamban panang kew nung iyan ga niya ien pegge ineddoin hadja yene hukuman pikiran manusia ineddoin pikiran manusia nahangkan ne hatinen subay kitabi nuhut subay teed binebeganten biyene padduman Allah subhanahu wa ta'ala duk tinuhutten biyene hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam magmaksa kam si ako me arak hatinen lumangkew suwalakon duk akanti kaam hangkan ne me sai lumangkew suwalakon pege bangko yu magpa lunok-lunok suwala na kuene sambatin asal lepas ko pege lepas ko yu sitapik nahangkan ne pinalangkew suwalakon pege ruk gana makasasew ako na iyan me umat Islam maapun bisa ako duk magpaampun kita bisa Allah subhanahu wa ta'ala duk murah-murahan pinasik kita bi Allah subhanahu wa ta'ala magdalam surga duk kapag tipon-tipon tabiinin duk yene sawatan bi Rasul sallallahu alaihi wasallam duk pinainom kita bi wa Allah subhanahu wa ta'ala amban yene subak kal kautsar yene pangurung Allah subhanahu wa ta'ala si Rasul sallallahu alaihi wasallam pegge wa umat Islam bang in manusiain makainom si yene kal kautsar pangurung Allah subhanahu wa ta'ala si Rasul sallallahu alaihi wasallam duk si ummatne pangur hatinen makainom manusiain daeg gok hadja hatinen dapet tak hadja yene kautsar gay na ielekakan salama-lama ien pinakupakuten bime umat Islam in kabtangan lay hatinen hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam duk parman Allah subhanahu wa ta'ala bang niya lai tumewa ien taupiki amban Allah subhanahu wa ta'ala duk bang niya lai ga tumewa na ien umat Islam amban kamahinaku duk amban hatinen mian syaitan inakan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala kullu bani adam wa Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun ma ku kita bi kampunan si Allah subhanahu wa ta'ala wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh pabalik ko sikam maikin magsukur sikam kemon simek mapakalainin